ni inkuru just nawe iri kubasha kuba yacicikana, ni inkuru ibasha kuba yava ku muhanzi mwasanzwe mukurikirana nka Vestina, musanzwe muzi nk'umuhanzi uririmba indirimbo za gospel. Muri aka kanya akaba yatse divorce, just nawe akaba agiye gutandukana n'umugabo wita Idrissa. Muri aka kanya reka tubashe kuba twabaha amakuru arambuye kugira ngo mukomeze kuba mwaryoherwa n'amakuru tugiye kuba twabaha, ndetse amakuru arambuye y'ukuri tubashe kuba twakora kuri Instagram ya Vestina, ariyo abasha kuba yatangaza muri aka kanya. Mu masaha ya saa 11 nibwo Vestina yabasha kuba yatanga amatangazo avuga yuko umugabo we agiye kubasha kuba yatandukana nawe, avuga amagambo avuga yuko undi mugabo bazabasha kuba bakundana atazabasha kuba yamwibeshaho, agomba kubasha kuba yamenya amakuru yuzuye y'ingenzi kugira ngo akore ubukwe, akabasha kuba yasobanukirwa umugabo bagiye gusezerana amakuru ya nyayo, ndetse akabasha no kuba yasobanukirwa ese uwo muntu ni muntu ki. Muri aka kanya rero Vestina akaba afite agahinda ndetse n'akababaro k'umugabo babashe kuba basangana umugabo bita Idrissa. Rero bakaba bagiranye ama effect menshi, ndetse muri aka kanya akaba yatse divorce ashaka ko yabasha kuba yatandukana n'umugabo bita Idrissa, bakabasha kuba batandukana burundu ndetse buri wese akaja ukwe. Rero Vestina akaba ari inkuru yabasha kuba yatangaza kuri Instagram, ndetse akaba ariho abantu bagiye bakura inkuru, ndetse ariho yabasha kuba yazikwirakwiza muri aka kanya. Ariko Vestina akaba yabihamije ko ashaka kuba yatandukana n'umugabo we bita Idrissa. Ese biraterwa n'iki? Nibwo rero Vestina yabasha kuba yakwandika inkuru ayinyujije mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo mwese mubashe kuba mwayisobanukirwa, bitewe n'uburyo Vestina atari mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo ari mu gihugu cya Canada. Akaba yifashishije rero imbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo abashe kuba yabagezaho akababaro kiwe ndetse n'agahinda afitiye umugabo bita Idrissa, bamaranye amezi 3 bakoze mariage. Akaba rero yakoze amahano akandika kuri Instagram, akabasha kuba yavuga yuko umugabo we muri aka kanya babashe kuba bagirana ibibazo, babashe kuba batandukana. Akaba yatse divorce avuga ko atakimukunda kandi ashaka kuba yatandukana nawe bitewe n'ibyo ari kubasha kuba yagenda aramugaragariza mu buzima bwa buri munsi. Vestina akavuga yuko muri aka kanya abaye mu buzima atishimiye habe na gato. Ese ni ingingo yabasha kuba yateye kugira ngo Vestina abashe kuba yatandukana n'umugabo we bita Idrissa, kandi muzi ko bamaze amezi 3 bakoze mariage, kandi ari ibintu byari bishimishije cyane bitangaje ku buryo abantu bari bishimiye ubukwe bwabo bitewe n'uburyo Vestina yabasha kuba yahangiye umugabo we indirimbo. Nta kindi nagusaba no gukanda ku buto ya subscribe. Thank you very much.